10. je u mjesecu, što znači da svi putevi vode, a di drugo nego u Benkovac na tradicionalni benkovački sajam. Ovaj sajam poseban je po tome što je prvi otkako je u Hrvatsku kao službena valuta uveden euro. Pa idemo vidjeti kako su se snašli trgovci, ali i kupci. Danas je puno lošiji nego prošlo. Valjda vrijeme ušće. Jedna stvar, druga stvar. Božić, Nova godina, na srpski Božić. Ljudi ostali bez para i tu su vrlo plitki. A odakle nam vi stižete? Ja stižem rođen u Pakovu selu, živim u Šibeniku. I što nam ovo danas? Bukara za vino. Bukara je to vaša Bukara? Ovo je ja, ovo je moje prijatelj. Ali ovo je u mene Pakovu selu, nije Bukara nego Susak. Susak? Susak. A recite mi cijene ste išta dizali? Ne, cijena je ima 50 godina, od kad ja ovo radim, uvijek je to negdje. A morate malo digati sad? Nisam, ne, nisam uopće. Pogledaj. Sad je znači, i zaokružili ste da... Ja sam preračunao, ali se dao cijena kala... Ne, točno u cent je, ali se da dogovoriti. Znači da se ono malo nešto... A kao, idem dole. Recite mi, kakve su cijene na sajmu? Je li poskupilo ili? Pa bome se okruživaju, poskupilo je. Je li? Je. Jeste vi što kupili? Pa evo, kupila sam nešto za nože oštire. Znači rekli ste zaokruženo je. Zaokruženo. Malo nije lipo, ali eto tako kako je. Kako ide danas prodaja? Dobro. Dobro. Dobro, ne nas puno, pa je zato se prodali. Smo samo preračunali. Aha. I kako ide prodaja? Slabo danas. Baš nema, jako loše. Ima ljudi, ali nema prodaje. A inače dolazite tu svaki mjesec? Pa uglavnom da. I znači danas je ipak malo... Pa onako malo mi se čini kao da je slabije nego inače što zna biti. Možda zbog vremena ili već. Tako da je. Ovaj mjesec je dosta loše. Prvi je mjesec, hladno je, prognozirali su jako loše vrijeme, tako da nije očekivano, recimo očekivano. A recimo mi ovo vaše cijene, ste išta podizali sa eurom ili samo vi? Standardno je i prvenstveno kažem iznova još ovaj mjesec, tako da se ljudi lakše prilagode. I mi. Recite mi, evo vidim imate perad, je li poskupilo zapravo hrana za njih? Strašno poskupilo sve od koncentrata do kukuruze, držanja temperatura. Znači onda je logično da i cijene moraju ići? Pa trebali bi. Većina je tome otišla gore, međutim poljoprivredna hrana je još uvijek dosta niska.